Ay mga ka-Ronbel, malipayong Bernes kaniyong tanan. Kumusta man yung Bernes? Ako mapastahon. Kay mag-Tricolor Italian Pasta Salad ta. After i-boil, butangan na natong condensed og Nestle cream. First time nako maghimo ani nga klase sa pasta for 39 years of existence. Kay usually kato ng elbow or para macaroni salad, di ba? Pag human og boil sa pasta, kay daghan naman kay siya para atong isalad, ato siyang tungaon para next na pud nga putahe. Popular legend has it the great 14th century Venetian traveler Marco Polo discovered pasta during his travels throughout China. Kaning tricolor pasta is a type of pasta made with 3 different colors of semolina. Tungod sa ka-attractive sing color, pwede ra simple ra gid imo isagol aning uban. Unya, pwede na siya ma-bake without boiling. Fusilli are a variety of pasta that are formed into corkscrew or helical shapes. A variant is known as roteni. About ang health benefits, according to healthline.com, nga review ni Rachel Ajimera, RD, some types of pasta are more nutritious than other types. In addition to the type of pasta you pick, what you top it with is just as important. To create a balanced meal, add lean proteins and vegetables and limit the pasta serving size. Yan sa akong version, gibutangan ako siya puti nga mani og apple. Nagpanguhit na akong pagumanggod kay kakanuno na siya, mangaon sa mi. Happy lunch ninyo, makina Ronbel gums!